thir tu te chi bai ule kan channel du sakna ne na min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me tun lai khovel chanchin langsar zual ngai nom tak tak ilo thir hole phot mai teng u kan hriat angin Israel le UAE anin rem ta a China le India chungchanga Prime Minister Modi yan thu top a soita a USA le China lam kan thlir chuan US hi anung tol lo hle mai boka US election anai tuala thil dang emo neu a om reng mai boka United Arab Emirates le Israel chuan in rem na thuthlung an ziak felta chuni a thil lom om tak mai chuni kan ti rualin Arab ram dang tan chuan alom om faran lo mai thayani UAE kan ti 14 hi sangkhat zako somsari le pakhat December ni a British laka independent muta kha an ni a map kanen chuan Gulf of Oman le Persian Gulf vaukam veilama khan Bahrain te Kuwait te le Iraq tenen anin ri chowa helai longkong poimo hi apoimo hle nyang anin chu vut maya sangkhat zakwa somriat chau khan Iraq le Iran hemi longkong puya wang hian an lo in khoi noi chiam to thu kan ria a UAE hi khovel huwa po aram ho saber te zinga mi ni in an ram mai puite khon kum tin US dollar sing sari chuang an la lut deuh reng mai ni Dubai khopui hi kan refowa hei hi UAE khopui ani hetiang ram ho salutuk mai Israel tana thian tha an ni mai tur hi an van nei hle don ang abul tumtu America president zinga ro pui lot lak Donald Trump tan po ripui le soichet na tin reng kara thoven hok na tur ani ve nge yang le Israel dauron chiam mai kha ahlok lo zia ria in sangkhat zakwa somsari pakwa a Egypt ai kupta kan ti thin Egypt president Colonel Anwar Sadat nen in remna an lo ziak to a khang hun la ya USSR tuna Russia kan ti mai khan Egypt sarkar kha puina sa hle maya Sadat khan USSR sipai an rama om te kha angai theilo ngal deuh hle maya KGB lam khan than lo tum pha fo renga atopa ama sipai te zinga mi nge yen parade contingent a salute mek layen an kap hlum ta thau mai ani mase Egyptan a hlok em maya America thian tha nizuin ma an son chakta em mai ni kumalokal zela sangkat zako somko le pali khan President Bill Clinton malak na in Jordan nen anin rem vele boka Jordan po US le Israel thian tha ni in heng ram pathum te hi Arab ram zinga Israel ram sarkar pa ngaya pom masatu te an lo ni don ta ani apom masa piang an van ne ni mai ti mai la heti rol hin Jerusalem chungchang a hi chuan anin rem ngal duak lowang ti hirin turani a Israel thian thaber zinga mi India ngei poina pompui mai big lo ti kan soi to kha Arab ram te mit mai ven hi atul ve tlat siani an oil te khu kan mamo em mai boxi chutiang chuan tun lai thilom zia chi rang hi kan thlir chho zel don nia tun lai thilom zia kan threto hlom nge yanga America rama an president ro room le fing takin rawan rel chho mek lain thil ti ngam lo le ti chi an ngai mi lo Jerusalem khopui Israel sarkar pisapui munatana pompui le China ram mason chaklutukin duam chinlem nei lek lova then omram ane kwalvel le South China Sea pumbil atum na hi han nial kal ngam an om mai lova President Donald Trump aron inlar meu chuan thil kaldan adanglam chho dor maya North Korea hi thapui thoin achungek mai don khan kanan rephota chutianga ngai thei deuh tur chuan Kim Jong Un na pa Mr. Xi Jinping hi America a azin thatavat mai khania China ne nanin betha hewanga Russia in luling lutuk hi anvel ron deuh don ani hi tia khovelin kan thlir thup lain Russia a in China hi America ramtan anok zok ti hreta thuai maya China ne na chuan hei kansum in don ton dan hi afel hlel dewani hi ti in China bung ro then khata chia lak ti pun a han tum ta a China la an lo diu du big der lo ananin nek ta sal maya China hian an ngam meu lo aniang then omram laka anin tho sa zui dum maya chuti lain rin hel om deuh mai hian
an ram chunga tangin thripui rap thak zet mayaron ir chuak le tangala sarkar tam takin an ring hlel zui ta ni hi tunla hian India nen anin epin boru ka sa thavat vat hle maya a ling lo chau chu ni hi America la in India ka vai chuan in na samai donania tin alo vo boka Indian and military exercise an nei zo chawa South China Sea lama in dawan zir zui mup maya America chuan South China Sea lama an ral thuam ro pui berber an tir lu to mai ba ka India tui pui lai ril lama long le thona sipai pol ho mun pui Daigo Garcia thliar kara an bomber chuan tolol B2 Spirit pathum ngot aron tir lut le ta China Air Force lampoin an lo mu ve karaniang sangkhat sakwa somriat so Cold War wanglai tak tak khachuan American te khu an thamuang lo em maya sikul tina USSR in aron be thut huna om dan tur thlengin an lo zir hial thin ania khati laya President Ronald Reagan an America mi puite thamuang taka anom theinan ti in Saturday War program te kha aduang chuaka chu mai ba ka Russia ramril berber po va bom phak tur bomber redar khol poina mu theilo top tur khopa thale changkang alo siam tir khani a heng B2 Spirit anti te hi an lo siam chuak ta chuni maya nuclear bomb lian berber po phur thei tura duan an nia aman po hi dollar tluk le ding on ni te an ni loi mai ni hetiang bomber hi pathum ngot aron chop nai le ta chunia Daigo Garcia thliar kara hian B-52 khovel bomber lian berchi kha panga atanga somvel an chop sareng ti te kha hetel mai la Japan la chuan an defense budget tipung chawin khovela thlona phur long lian changkang bertur an tuk char mai boka South Korea Taiwan te la indo turin anin pu cha sung mai boka hengram India South Korea Japan Taiwan le Israel te tan hi chuan America point an ral thuam thul khung thaberber an phal rai ani taber mai ral thuam in leitir hi thil na mai ani lova entiarnan Iran le Pakistan hena an lo khal to te kha America tan vek an lo om le to don tlatani mani khan Iran oil tanker pakhat America long sipai ten an man sak le ta ngala boruak hi a al phut lawang ti po hi soingam har tak mai ni Israel pilot te la hian Iran boman chak lutuk to hi an phiruai to mai chunia Russia chuan a ming tak mevin a thian tha Iran thlawang ala ho ve rama indo hi a chuak ani pu in Russia hi chu atual do yang ti hi an lo soi fo to thina Pakistan la hi a chefu theider lo ve maya infamy cricket star hlui Imran Khan nan ahan kai hruaya remna kong azo do ni moti na kalain nger lama nei le tatlat maya anram sumpai tla chhne lutuk mangang arab rama kut do ina jin kuala Saudi Arabia an lo khongaya dollar tluk le ding on khatchu an lo pai pon hon tirani ome kumni em po laral lova tunlai takhian Saudi Arabia hian an poisa ba chu an thing le tangala Imran Khan pu amang ang ve chai ngotang le engdang nilovin China in India ep na boruak den chenin LOC lama ma han lavea sipai le terrorist atir lut ngeka chuti line Saudi lam hian Israel India America lam an lo on to zok sia China hian rul sak lolo se opbet zui tlat bok se ite hiril ruwa omrum rumani hetiang hi China policy ani hrim maya Nepal po he thanga hian an ok me kan hi nikum masalam thleng khan America hian terrorist daunan education le rel kong sial na baka choleinan ti in dollar tluk le ding on terin alo vur to thina ma se terrorist chu a minglek tak hian an dova terrorist tam tak an cher chuak zoka chu maya ni lova America in an huat ngoi Osama bin Laden kha an lo kul reng chu ni in heti chung hian Obama kha chuan action a langam der lo mai khania China in a kwa betvat mai don khan an riani ngei turani ma se Donald Trump chuan a tingama tun hi an thleng ta hani ber hi tuntum India Independent Day ya Prime Minister Modi tongkam kha akhalin arum thael ol khop mai ni kha India in then omram telaka policy an local puithin chu ti top ani tak thu baka Pakistan ram riemo
China ram ria emo ko mo bolan omle hun chu India army te tan chet chuan hun chuan lam thalu tu kani don thu apuang ve ta riap maya ram hruai tu lu ber thu soya tan chuan rum ma em o ti hel turani achan chu India army te hi an chet le silo vai chuan pumodi hi amol phau hle donani rulin kamerap se chukila ti thupuya nei anti ang deu ani don ta ni hi